Ko Tracey Morgan tēnei, he uri o Ngāti Raukawa e puku mahi ana. He hia nōna te tūhei prehitini mo te tōpū tangata tapuhi kaitiaki o Aotearoa. I know through this bicultural organisation we'll be able to make that difference, and I know that I'll be able to add that value. In this current government, the health sector is under enormous pressure. We must keep the people at the centre of care to ensure that they've got access to health services at a high standard. E ngā kaunui ana, Tracey, ki ōna mahi. Kua roa hoki ia e tū hei pauarahi, hei pauarataki ki ngā ratonga hauora huhua. Because sitting on the board of directors, being in the College of Primary Healthcare, you don't want to spread yourself thin. But by making a stand and putting myself forward to be president, I work closely with the kaiwhakahaere, and we're going to progress firstly our Māori, working for Māori by Māori, walking alongside that journey with our whānau. As you can see, there's a shortage of doctors. We've been the front line, we've proved it at COVID, we've proved it wherever we've gone. And the small clinic that I come to, I love coming to work every day, because if there wasn't a nurse there, who is there? Kei te whare hauora o raunga e tia Morgan e mahi ana I tēnei wā, ko tōna e tūmana ko tia ana, kia whai wāhia ngai Māori ki ngā whiwhinga hauora o rite, kia rātu e noho ana, kia Aotearoa. Me he mea he tangata ka eke ki tērā o a tātou tūranga o ki tērā o tetehi o ngā tūranga ko ia ko Tracey. Ko ia hoki te whakatīnanatanga o te whakatauki, kaua mate moki engari whawhai ururoa. I ngā wiki kua pahuri ake nei, kua piki rawa te taumata o ngā tangata ki roto I tō tātou whare hauora. Nā reira, mai kore ake ko Tracey, I kore tātou e whai ora ki roto I tō tātou iwi hapure anō hoki. Ko teira kaukau tēnei o Ngāti Haua, wai hoki he moko puna no te whenua. Kua roa ia e mana ki te pai o te whare hauora o raunga iti. Me te aha, I ngā wiki kua pahure, kua noho ia ki ngā rekereke o Tracey. He tangata puku mahi, he tangata maro, ki roto I ana mahi katoa, ka rua, he tino arohana a Tracey, ki ana mahi hauora katoa. I've been waiting this forever because ACC haven't been able to claim any funding. When I look at people like Taylor, they are the future. They are what we need. They are the next leaders. And for me, that's what it's about, having strong tuakana teina, to role model, to show them. I really believe if we're going to make a difference for our future, for me as a nurse, it's getting into the kura at the year 11s and educating and showing them another world in the health sector, and we need to grow them. He paku noa ngā tākuta me ngā nehi kei roto o Aotearoa, Māori kei roto o Aotearoa whānui nā reira. Me he mea ka eke a Tracey ki tēnei taumata, ko tāna hei painga mo te iwi. E manako nui ana te iwi, ka tutuki a Tracey I tōna whāinga kia tū hei prehitini mo te tōpū tangata tapuhi kaitiaki o Aotearoa. Hei te tekau mā toru o hepetema, mōhio, ko wai kahua. Te kawa pāora, mā Aukaha.